bathi ukhumalo umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kolodu khalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili kezo mina uveze kuntuthu ngakhumalo bathi ilas bona amagumede mhlawumbe emangabe usemusha la ekhaya uphinde ngicela enze show to subscribe ngabe sakhohle ukucomment kanjalo futhi nokulike nokushare kuyikhona ukukhulu kunakho konke bafethu emambe sibheka namhlanje ngifuna sibheke lapha insizwa yale mpatsi enkandla emakhendle lapha nabantu uMntuyenziwa bathi umuntu wazenza isithutha senkunzi umajikele showela uswana madoda bathi umnandi ebhemile lapha insizwa lena yaziwa kakhulu lapha ukuthi uNkulunkulu wesiginci eshaya isiginci esinenkosi phakathi lapha abantu abaningi ebazela impela ezigincini lapha ngambona ukuthi bancane abantu kade bazi ukuthi uMntuyenziwa uyakwazi ukudlala ikeyboard lapha kodwa namhlanje ngiphathele enye amavidiyo uMntuyenziwa adlala ushuni wendidane lapha kuzokhumbula ukuthi uMntuyenziwa ukuvela kwenye amavidiyo ashaya ingoma zendidane lapha kanjalo ngasi isiginci namhlanje ke ushaya ushuni wendidane ngekeyboard ngale ukuthi ngileve bamba la hlangane futhi kuvidiyo landelayo ngesikhathi esilandelayo nisiphatha kahle nibe nosuku olumunandi ngithanda ungakhohlwa ukusubscribe bese nangilandela ku Facebook @radionkezo ngithanda. Bangibona ngoba